Ninde muntu wari wareba umaze igihe kuri banki nta mafaranga uberisa nk'abakorera muri beka? Who never go there to bank when you have no bank account? Bakabona ko nta mafaranga uri mushyiramo. And when they saw that you have no account. Kubera ko yabonye badakukuraho ya mafaranga ya komisiyo y'ukwezi. Because they have no commission fee, they count on you. Barakwibutsa ngo tugiye kuyifunga. They tell that a message that you are going to close your account. But when they get their commission, nothing they do. I tell that nothing you will get. Yesu yadupfiriye ku musaraba kugira ngo tugire ubugingo buhoraho. Ariko ibindi bizakorwa n'amaboko yawe. But this one will do with you. Hallelujah. Reka mbisubiremo. Let me repeat this. Nta soni bintera. I'm not ashamed of this. Ntarabitinyuka nari meze nabi. When I'm not doing, I was worse. Ariko igihe Imana yakinguye ikirere nkabibona. But when God opens, I knew it. Nje sinjya ngira ubwoba. For me, I'm not fear. Reka mbisubiremo. Let me repeat this. Nta mafaranga yakujyana mu ijuru. No money can take you to nta mafaranga yakujyana ntaho yakujyana. No money can take you. Ariko ubutunzi bwawe buzakujyana mu butunzi. But your wealth, can you take you to wealth? Se mwavuze ngo amen. Say amen. Hallelujah. Ubutunzi buzakujyana mu butunzi. Your wealth will take you to wealth. Agakiza kazakujyana mu ijuru. Salvation will take you to heaven. Ngo Yesu arabizi. Jesus knows. Harya Yesu agize gute? Azi uko bateka se? He know how to cook. Akodesha inzu. He rent a house. Hari umwana abuze minerivare. There anyone to pay school fees. Yes, yes, azi ifiriti. Jesus knew the chips. Doesn't know that. Kitwisuzuguza. Why don't ntumenye ibyo birere? Bibiliya yarambwiye ngo ituro rikugeza imbere y'abakomeye. Bible tells me that an offer takes away from the great people. Ariko uzasanga buri muntu hari ukuntu yitekerezaho. But there is a way people think. Sorry. Reka nkwereke. Let me show this. Mimi nakwambia kwamba wewe. I'm telling you this. Nudahindura imitekerereze. When you don't change your mind, uzahora kuri ya ntebe. You will be there on that chair. Yesu arihariye. Jesus is unique. Kudubugingo buhoraho. To give us eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Byukuri. For sure. Byukuri. For sure. Nta mafaranga yakujyana mu ijuru. No money can take you to heaven. Never. Ariko amafaranga yaguha urubyaro. But money can give you children or give birth. Bagiye kungisha impaka. You are going to argue with me. Uyu munsi yo kubyara bidakunda kwa anga miliyoni 10 bagahuza umugabo n'umugore bibe muri laboratoire umwana akavuka mwarabi. Today when to give birth is possible. Utayafite wabigenza ute? And they go to doctor, they hari umudamu umwe. There is one ready. Se murandakariye. Reka nkubita ibirere by'ubutindi byakuzonze. Let me take away this cause of poverty. Ngo ufite amafaranga n'inyatanga ndapfa n'ubundi uzanapfa rye n'abandi. And even you die and you left behind that money. Ariko ntuzigera ugira umugisha uva ku Mana. But you will never get a blessing from amafaranga azana amafaranga. Money brings money. Se mwavuze ngo amina. Amen. Amafaranga azana iki? Money brings money. Ubugingo bukazana ubugingo. And eternal life brings eternal life. Hallelujah. Ya ndafashijwe ngiye kwakira potre wanjye. Mani guha umugisha. Ibyo mvuze nka potre arahombeye. Ngaho ujya imbere yo mu isoko. Uvuge mu ndimi uti haleluya utere haleluya. Niba guha n'umufungo wa dodo uzantera amabuye. Go to market and say in tongues. If they get anything. Ibyo mvuze mwabyumvise ariko. What I'm talking about. Wowe genda imbere ya bank. Go to bank. Ugera imbere ya gishe. And go there. Ubundi wititize. And then you say in tongues. Uvuge mu ndimi. And I say in tongues. Ndebe ko baguha agafaranga. You see when they give you a single coin. Ngaho seririmbira kuri mobile money bagushyire nk'imikari. And mobile money on your phone. Barakwandikira ngo mukiriya mwiza. They will say that my good client.
paka yawe yashize. Your paka is finished. Ngavuga mu ndimi paka igemo amafaranga azana amafaranga. Your paka get filled. Mwavuze ngo amen. Say amen. The money bring money. Amafaranga azana amafaranga. Ubuzima bukazana ubugingo. Ubuzima bukaza, the life gives eternal life. Kandi icyubahiro kizana ikindi. And the honor brings another honor. Iyo wubasha abantu barakubaha. Icyo umwanzi ashakaho ntakibone. Whatever an enemy wants from me, never see it. Icyo umwanzi ashakaho ntakibone. Whatever an enemy wants to see, never see it. Vuga ngo nakiriye guhinduka k'ubuzima bwanjye. I receive change in my life. Nimwicare murakoze mu izina rya Yesu. Be seated, thank you in Jesus' name. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you, God bless you. Nejejwe n'Imana inyemereye kugaruka hano uyu munsi wa none. Once again, I'm praised by God who enabled me to come again. Ntabwo ndi butinde cyane. I won't take long. Kuko hari umukozi w'Imana uri inyuma afite amavuta kandi areme, nanjye nemera inzego z'ubuyobozi. And also I agree the steps in God, and we had a servant of God who has a heavy anointing. Ngira ngo muribuka ko mu cyumweru cyashize kibanziriza iki cya hagati, murabyibuka ubona ari ndi hano. You remember the week I was here? Ni bande babyibuka? Who remember it? Gihe nicyo kinzanye nje gusengera wa muryango kubera ya gahunda twaganiriyeho. For me, I came to pray. I came for that issue what we said last time. I came to pray for those families. Kuko nababwiye buri gihe. And I said every day, nubwo nshaka gusoma ijambo rito, though I need to read the word, abantu benshi muri iyi minsi bakingiranywe n'amateka bishyiriyeho. That people are crossed by the boundaries or the history they are made. Niba Imana yarabwiye Aburahamu, if God told Abraham, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, that I will give the enemies to be identified and die for you. Mwabyumvise hapfuye zingahe? As you listen, how many armies that have died? Uko rero Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, the way God gave armies to die for us, ni n'abandi bantu b'abagambanyi batanga byinshi kugira ngo tubure bwa buzima. In the way also the enemies and all the jealous people, they take a lot for us to die. Mwavuze ngo amen. Can you say amen? Mwanyemere mvuga ngo amen. Hallelujah, hallelujah. Kandi ho Imana irabimisha ugenda garuka no bakuza ku cyumweru ku itorero ryanjye muri ADPR barantindana ko ndimo nigisha. I was supposed to come again last week, but our church was me. Nubundi gahunda ni iyi rero. But also I came for that appointment. Ariko ndifuza ko nta musengera wenyine. But I don't want to pray only for that family. Je barigiye nshaka kuzasaba nyakubaha umushumba. There is one time I will ask pastor, kandi by'ukuri tukaganira. For sure we converse. Tukagira icyo twumva ku bintu abantu bishyizemo bidafite ukuri. And we talk about those issues people had as a must. Ikintu cyose kigira ikiguzi cyacyo. Everything has a cost. Haraho mbeshye? Ushaka amahoro ategura iki? That one who has peace, prepare peace. No. Oya. War. He prepares war. Ntabwo wategura intambara udafite some weapons. You can't prepare a war when you have no weapons. So if you need peace, you must ushaka amahoro ugomba gutegura intambara. You should prepare a battle or a war. Nukuvuga ngo icyo bishatse kuvuga niki? What I need to say is what? Ntuzasaba umwana utagira umugabo cyangwa utagira umugore. Never ask a children or when you don't have a husband or a wife. Niyo utakoye batanagukoye. When you never give a dowry. Ariko hari ibyo muvugana mugasangira n'agafanta nta rukundo rw'ubusa rubaho. But there is no love without anything. Murahura mugasangira akabroshete n'amagambo n'akamwe. Nta kintu na kimwe ku isi uzigera ubona kidafite agaciro kacyo. Uwo mwuka rero mwizanyemo ngo nibyo abantu bazana. That spirit which you bring that
is for people. yewe ningaruka ahangaha When I came back here, nzagutandukanyiriza igitambo that you separate the sacrifice sacrifice. sacrifices nyine nyinshi nyine zirumvikana noneho ngutangi nkubwire nicyo bita seeds cyangwa imbuto And I will tell you about a seed. nanakubwira icyo bita icyacumi n'amaturo buri kintu cyose. About an offering and a tithe. Abanyarwanda kubera ko batagira umutima wo gukora ibyo bintu Foreigners, because you don't have a bahora mu bukene bw'igihe kirekire, they ever in poverty. noneho bwabaye n'ubutindura bwita mu cyongereza. It's more than poverty. It's worse. It's under poverty. Nuvuga ngo muri igihe ntabwo aramenya icyo bita imbaraga. They never knew the power. Avuze murandakariye. Do you agree with me? Nzabwira nongere mbikubwire nongere mbikubwire I'll tell this and again I say it until you get. Amen. Ninde muntu wari wareba umaze igihe kuri banki nta mafaranga uberisa nk'abakorera muri beka? Who never go there to bank when you have no bank account? Bakabona ko nta mafaranga uri mushyiramo. And when they saw that you have no account. Kubera ko yabonye badakukuraho ya mafaranga ya komisiyo y'ukwezi, Because they have no commission fee, they count on you. barakwibutsa ngo tugiye kuyifunga. They tell that a message that you are going to close your iyo account. bakuyeho ayabo ntacyo bakubaza. But when they get their commission, nothing they do. Ndaguhakanira mpagaze hano ku ruhimbi, I tell that ntacyo uzabona cy'ubusa dore nicaye aha ngaha. nothing you will get. Yesu yadupfiriye ku musaraba kugira ngo tugire ubugingo buhoraho, Jesus died on a cross. ariko ibindi bizakorwa n'amaboko yawe. But this one will do with your hand. Hallelujah. Reka mbisubiremo, Let me repeat this. nta soni bintera, I'm not ashamed of this. ntarabitinyuka nari meze nabi, When I'm not doing, I was worse. ariko igihe Imana yakinguye ikirere nkabibona, But when God opens, I knew it. njye sinjya ngira ubwoba. For me, I'm not fear. Reka mbisubiremo, Let me repeat this. nta mafaranga yakujyana mu ijuru, No money can take you to nta heaven. mafaranga ntaho yakujyana, No money can take you. ariko ubutunzi bwawe buzakujyana mu But butunzi. your wealth, can you take you to wealth? Se mwavuze ngo amen? Say amen. Sotera, Hallelujah. ubutunzi buzakujyana mu butunzi, Your wealth will take you to wealth. agakiza kazakujyana mu ijuru. Salvation will take you to heaven. Ngo Yesu arabizi. Jesus knows. Harya Yesu agize gute? Azi uko bateka se, He knows how to cook. akodesha inzu. He rent a house. Hari umwana abuze minerivare, There is anyone to pay school we fees. Yesu azi ifiriti. Jesus knew the chips. Doesn't know that. Kitwisuzuguza Why don't ntumenye ibyo birere. Bibiliya yarambwiye ngo ituro rikugeza imbere y'abakomeye, Bible tells me that an offer takes away for the great ariko people. uzasanga buri muntu hari ukuntu yitekerezaho. But there is a way people think. Sorry, reka nkwereke. Let me show this. Mimi nakwambia kwamba wewe I'm telling you this. nudahindura imitekerereze When you don't change your mind, uzahora kuri ya ntebe. you will be there on that chair. Yesu arihariye Jesus is unique. kuduha ubugingo buhoraho. Give us eternal life. Hallelujah. Hallelujah. By'ukuri, For sure. by'ukuri For sure. nta mafaranga yakujyana mu No ijuru. money can take you to heaven. Never. Ariko amafaranga yaguha urubyaro. But money can give you children or give Bagiye birth. kungisha impaka. You are going to argue with me. Uyu munsi yo kubyara bidakunda kwa muganga miliyoni 10 bagahuza umugabo n'umugore bibe muri laboratoire umwana akavuka. Today when to give birth is possible. Utayafite To wabigenza give money ute? and they go to doctor. Hari umudamu umwe. There's one ready. Se murandakariye. Reka nkubita ibirere by'ubutindi byakuzonze. Let me take away this cause of poverty. Ngo ufite amafaranga n'inyatanga ndapfa n'ubundi uzanapfa rye n'abandi. And even you die and you left behind that money. Ariko ntuzigera ugira umugisha uva ku Mana. But you will never get a
amafaranga azana amafaranga. Money brings money. Mwavuze ngo amina. Amen. Amafaranga azana iki? Money brings money. Ubugingo bukazana ubugingo. And eternal life brings eternal life. Hallelujah. Ndafashijwe ngiye kwakira potre wanjye. Mani guha umugisha. Ibyo mvuze nka potre arahombeye. Ngaho jya imbere yo mu isoko. Uvuge mu ndimi uti haleluya, utere haleluya. Niba guha n'umufungo wa dodo uzantera amabuye. Go to market and say in tongues if they will get anything. Ibyo mvuze mwabyumvise ariko. What I'm talking about. Wowe genda imbere ya bank. Go to bank. Ugera imbere ya gishe. And go there. Ubundi wititize. And then you say in tongues. Uvuge mu ndimi. And I say in tongues. Ndebe ko baguha agafaranga. You see when they give you a single coin. Ngaho seririmbira kuri mobile money bagushyire nk'imikari. And sing to mobile money on your phone. Barakwandikira ngo mukiriya mwiza. They will say that my good client. Paka yawe yashize. Your pack is finished. Ngaho vuga mu ndimi paka igemo. Amafaranga azana amafaranga. Your pack get filled. Mwavuze ngo amen. Say amen. The money bring money. Man amafaranga azana amafaranga. Ubuzima bukazana ubugingo. Ubuzima bukazana. The life gives eternal life. Kandi icyubahiro kizana ikindi. And the honor brings another honor. Iyo wubasha abantu barakubaha. When you are honorable, iyo ukunze abantu baragukunda. The people loves you. Hallelujah. Hallelujah, banyumvise cyane we. Wifate ibintu ngo bicurike. Don't bring things upside down. Icyubahiro kizana icyubahiro. The honor gets the honor. Yes. Yesu yavuze ngo iki? What Jesus said. Yaravuze ngo urugero mushyiramo rwuzuye. That you get a good measure. Nibyo nanjye nzabashyiriramo. And what you give, I will give it to you. Yaravuze ngo kandi abafite bike bazabyaho. And those who give the retro, babihereza abafite abandi. And they will take away from them and they give to others. It is a three principle in the kingdom of God. Hari amahame atatu mu bwami bw'Imana. Icyambere ni ukubaha Imana ugakizwa. The first one to be saved and be saved. Icya kabiri ni ugukoresha ubutunzi bwawe. Again is to use your treasure in the servant or in the house of the Lord. Icya gatatu. The third one ni ukugomba buri gihe is to do ugendana n'ijwi ry'Imana. And to go under the voice of the Lord. Icya cumi n'amaturo. The tithes and the offering. Ni uburyo bwerekana kubaha Imana mu mutima wacu no kwakira ibikwiriye. It's a way of honoring God. Ariko noneho icyo twita igitambo. But what we call sacrifice gisimbura ubugingo ubuzima bwawe. Is to replace life. Or eternal life to your life or your not being. Eternal life, just the life, the soul. No, in this word. Nuvango icyo twita sacrifice. What we call sacrifice. Nuvango Yesu Kristo. Jesus Christ. Yaraje igitambo kizima gikwiriye. Came as an offer. Kituma tugomba kubona ubugingo buhoraho. Which can bring us eternal life. Nta kindi wakora ngo icyaha kikuveho. Nothing else you can do that has sinned. Ariko amaraso ya Yesu arahagije. But the blood of Jesus is enough. Niba ushaka kugira ngo utere imbere. But when you want to be promoted. Amafaranga azana ndi. The money brings money. Ubucuruzi buzana ubundi. Business brings business. Icyubahiro kizana ikindi. The honor gives the honor. Reka nkubwire ijambo rimwe. Let me one word. Umugore umwe witwa Rasheli. The red called Rachel. Ndetse na Leya. And Leah. Umuhungu we mukuru witwa Robeni. The elder son called Reuben. Yagiye mu ishyamba akuraho imbuto zitwa amadudayimu. Go there and bring fruits. Amadudayimu. Those fruits. Ni imbuto zera hagati mu ishyamba kure. Those fruits which they are planted there under or between the forest. Kugira ngo ugere kuri icyo giti. To reach on that fruit. Bigusaba guca mu mahwa no mu nzitane nyinshi cyane. You have to pass through storms and hardships. Amaze kuhagera umuhungu Robeni. When he reached there. Kuko igiti gikera hagati y'amahwa ntabwo kera habonetse hose. That fruit
bears in between the thorns. Arangije azana izo mbuto. After I bring those fruits, hanyuma ngo zihumura cyane mu buryo bukomeye. It smells is decent. Arangije ngo ahura na Leya. And when he meets Leah, Rachel. He meets Rachel. Noneho ngo aramuhumurira. After he smelled, arangije abwira Leya mukuru we. And after telling the Leah, aramubwira ati wampaye ku maduda y'umwana wawe. Why don't you give me that fruits of your child? Maze Leya amusubiza ijambo rimwe. And Rachel replied, kuntwara umugabo byarakoroheye. To take away my husband was easy. None urashaka kuntwara n'amaduda y'umwana wanjye. And they even want to take me from take away my fruits of my child. Banzu ntega amatwi. Listen. Bari bavindimwe. They were aramubwira kugira ngo nguhe amaduda y'umwana wanjye. To give my fruits of my child. Nuko wemera ko umugabo aza kurara iwanjye. Is to accept our husband to stay with me. Muramurikira. Do you listen? Umugore aramubwira ko izo mbuto ntizapfaga kuboneka. Those fruits was not rare. Niko n'amafaranga agora kuboneka. Even money is hard to get it. Amafaranga agora kuboneka. The money is hard to get. Aragora kuboneka. Money is hard to get. Rekotira mondere bosi iyo mbuto yabaga hagati y'amahwa. That fruit was bearing into the sun. N'amafaranga tuyakura kure. And even money aranatuvuna. And is difficult to get it. Ni mu buyede. It's from the hardship. No gukora cyane. And to work hard. No kurara udasinziriye. And not to sleep. Ubutunzi bwose tubukura hagati y'amahwa. Treasures are get from the sun. Ariko turashima. But we thank God. Yes. Iduha imbaraga zo kubibona. Power to get it. Abarozi bakaroga Imana igatabara. The way God help us. Abantu bakaturwanya tukabigeraho. Bakatwirukana mu kazi bakatwirukanisha imazi ikaduhagararaho. Abagambanyi bakaza Imana ikaduhagararaho. Kuko ubuzima bwo mu isi bwose bushingiye kuri money. Because the life of this world depends on money. Murandakari. Are you agree with me? Yantwara iki? Nothing will happen. Oje nitwa no stress. I'm no stress man. No stress. Nje nta kibazo ngira. Yes, when you abuse me, I laugh. Nyimye numva unyigiriye neza. When you don't give me, you just do. Uzimamvu ngiriye neza wari kuzangora nanjye nkugirira. You know what? When you don't give me, iyo utansuye simbabara. When you don't visit me, I don't nta mwenda nzakujyamo kugusura. Because me also is a debt to me to visit you. Yeah. Iyo utampamagaye kuri telefone nta mwenda nkujyamo. When you don't call me, reka twivugire ijambo byihore karagaci. It's just a joke. Iyo mbuto that fruit rwarahumuraga was smelling. Nubwo yarwinjizaga mu ahantu nko muri quartier abantu bose barabyumvaga. When you bring into a family or in a zone, they feel it. Ariko aha amafaranga ari ntihaboneka. But where money sibwo mwanshubije ko nshaka gusoza. Aha amafaranga ari ntaboneka. Even the money the same. Umugore uyafite wamuyoberwa. The red who has money. Umugabo uyafite wamuyoberwa. The man who has money. Umugabo udafite amafaranga niyo yatereka ubwana usanga butari ku murongo. Even our husband who doesn't have money, even though he does, he can't get anything. When he puts on a coat like a man, it doesn't fit because he has no money. When there is money, money shows itself. Can you say hallelujah? When already has money, never run. It's like this. Because he has money. When you talk to him, when you don't have, yes, he goes slowly.
afite n'agakiza aho rero sasa when he is saved, ndabizi ko hari umuntu utinya gutura igiceri kuko n'igice kitamusakuriza. Warakoze kudashyiraho agasanduku. that there is some who fear to give coins. Kera twagiraga gutyo ukavuga uti ifite ibiceri 200 n'imbitura birasakuza kandi nari uzi gusa neza nta mafaranga ugira. When you look well, when you don't have money, ukayazingira mu gipapuro wajya gutura ukabanza ukamanura nk'amaboko gutya niko babigenza. Uzari ufite inota agira gutyo ukigendera, ariko udafite akantu abanza agashima. Isura afite, those who don't have money, they do like that. Isura afite, The first he has, uko ahagaze how they stand, ntibisa nuko ateye umufuka. it doesn't look like how the pocket is. Uzumva umuntu washuje ukuntu itaba telefone, allo. The one who has money, that's how he calls. Murifuza iki? What do you want? Akagusubiza buhoro buhoro. Okay, Yeah, sorry, nari mpuze. Sorry, I'm Turaza busy. kubonana. Twahurira hehe? Where do we meet? Akakubwira aho mugira gute. Nahundi umva nabashakaga afite ikibazo murabyumva. See, what did he Turavuga tugahahamuka. And we are traumatized. Nagira ngo nirukane umwuka mwizina. To chase away this. Ibiri mwisi byose Imana yarabiduhaye. Ntihagire ukubesha ngo byaramugenewe. No one is for him on. Nawe ubwawe ni ibyawe. And even he is yours. Nawe ugomba gutera imbere. Hallelujah. Amuka. You are to be promoted. Abele. Hallelujah. Bambwiye ngo nakire mfatiraho. Pasi tonde mfatireho. Hari abantu babayeho nawe bagombye guhindura ubuzima. Kandi muhumure ngiye kumwakira ntimugire ikibazo. I'm going to receive. Nari mvuze ngo amadudayimu. That fruit. Arahumura. They smell. Sino guhumura gusa. Fragrant. Iyi nuvuga ngo arahumura. They smell. Kandi ngo yari afite ikimenyetso kuba yabonye. And they had a sign that that one who had them. Nta kintu agomba kubura. No, nothing can miss. Ufite ubutunzi yabura iki muri isi turimo. Who have money or wealth. Rero aramubwira ngo kugira ngo nguhereze umudayimu y'umwana wanjye. So that I could give you that fruit of my child. Ufite ubutunzi niyapfuye bamushyingura neza. Ahubwo ninde butagenewe muri iyi si? There is also a chair. Ninde butagenewe muri iyi si? Urumva no mu rupfu rwe biragaragara. Even on their death, they are. Noneho uwo mukereya. That person or that radio. Nagira ngo sengere wa muryango. I want to pray for that family. Nundi wumva wifuza ko nabasengera cyane mwege ntabwo bafite. I don't mind anyone can. Nakire umukozi w'Imana. So that after I aramubwira ngo kugira ngo nguha amadudayimu y'umwana wawe. I give the fruit of my child. Kuko yayakuye mu mahwa. Because he gets them from the throne. N'amafaranga ntabwo ava horoshye. And even money can't go from easy way. Kwikuraho miliyoni ni ikintu kivuna. To take away a million is difficult. Kuko hari n'abantu bapfuye bataranayatunga. Because there's some dead without getting them. Kwikuraho ibihumbi 100 ntabwo byakoroha. To take away 1,000. Kuko hari utarayabona. Even there's some who never saw it. Tuyakura mu mahwa. Are getting from sons. Aramubwira ngo niwemera ko umugabo wawe aza kundarira iri joro. If you accept your husband to come tonight. Amadudayimu ndayaguha. Those fruits I give you. Ngo maze rasharabwira mukuru wereya. And Rachel tells to her elder sister. Ati yampe umugabo raza. That give those fruits the husband will come. Ibaze amadudayimu akura umugabo mu gituza cy'umugore akamuhereza mukuru. Imagine those fruits to share. Yakobo atashe ni mugoroba. And Jacob when he comes. Aramubwira mwavuze ngo wamene ariko. And he tells him. Katukubwira amateka ujye uyamenya. Let's tell you a history and you knew this. Yakobo akigera hafi y'irembo. When Jacob gets to the gate. Yatangira kumva impumuro y'amadudayimu. Feel those fruits. Yumva impumuro. You feel that smell. Arabaza arashari ngo byagenze gute. And ask Rachel that what happened. Amubwira uko amateka yagenze. He tells him all the history. Amubwira ngo iryo joro genda ujye kwa Leya. That night go to. Genda ujye kwa Leya. Amen. Iyi mpumuro mfite si yanjye. This smell is not mine. Hari ibintu Imana igiye kuzana mu buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye guhindura. Hari ibintu Imana igiye gukora. Hari ibintu Imana igiye kuza.
munsi naje nje. Yes, today aramubwira ngo iyi mpumuro ntabwo wemerewe kurara hano, urajya kwareya kubera ko umwana we yayakuye mu mahwa. Nkomeze inkuru mbite twakira umukozi w'Imana. Uzi ukuntu byagenze, yagiye ararayo Yakobo. Ahageze iryo joro, mvugira ngo iryo joro ntabwo byasabye Yakobo kuharara kabiri, yaharaye rimwe gusa. Maze Leya wari umaze igihe arangije asama inda, bivuye ku kihe kiganiro cy'amadudayimu. Umva, haleluya! Ikibazo kinegosiye n'imbaraga z'ubushobozi, usibye icyaha cyonyine. Icyaha nicyo ugomba kunegosiya n'amaraso ya Yesu, ariko ibindi byose ni imbaraga. Maze Leya amaze kubyara umwana amwita Yuda, aravuga ngo nakiranye n'abantu ndabanesha. Haleluya! Iki gitambo umukozi w'Imana agiye gutanga cyitwa ngo nakiranye n'abantu ndabanesha. Oh, the counsel. Hallelujah. Are you getting me? Uriteguye? Yeah, so ibintu These people are lying us who taught us ngo Yesu araje abigenze neza, that Jesus coming to prepare it. Yesu Imana nta kibazo ifite, amazira yafite harimo n'iyawe iri mu ijuru. God now have no problem, even have many houses, even yours is among. Ariko nimunyumvirire ijambo. Listen to this word. Abyara Yuda, The Jews aravuga ngo nkiranye n'abantu ndabanesha. fight with people and I defeat. Kubera iki? Why? Biciye ku madudayimu y'umwana. It's because those fruits of the Arangije umugabo araza aramurarira, wari ramusuzuguye, and that husband who despised him amusigira umwana w'umuhungu. came and left with a Arangije amwita ngo nkiranije abantu ndabanesha. told him that I defeated Mu you. izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. In the name of Jesus, which has power. Icyo ufite gikoreshe kugira ngo utsinde abantu, What you have, use it and gikoreshe kugira ngo uneshe imbaraga z'abantu. Ho, what you have, use it and defeat people. Hallelujah. kandekeraho nzaba ngaruka hani mu rugo. Ndashimira umubyeyi umushumba wanjye, nubwo najya mbwira ngo ko nanjye yemera amavuta, nanjye ndayemera amavuta yawe. Amen. And I also agree with So kwishyira hejuru, I'm not ntabwo kwishyira hejuru y'abantu. Kuba ampamagara kenshi nkaza nuko hari icyo namubonyeho. I'm not proud to call me and Ni umugabo w'amateka w'amahame akomeye. I am agree with his anointing. Ariko ndagira ngo uyu munsi none icyo waje gushaka ukibone. But when Hallelujah. Icyo waje gushaka ukibone. whatever you come to say, may you take it. Icyo si ikiguzi cy'umwana. That is a cause of a child. Iyo umuhungu mukuru atazana ayo matunda, When that your elder son, when doesn't bring that, ngo ahumurire Rasheli, that he give to Rachel, hari ubwo Leya ari kubona Yakobo. should also a husband be back at her? Iyo atarara muri urwo rugo Yakobo, When he doesn't sleep in that home, Leya yari kuzabona Yuda, Rachel never gets Jude. ngo ariko amaze kumubyara. But when we boy, Mama amavuta Leya amaze kugira gute? when you boy him, Aravuga ngo imyaka yose umugabo yarankwebye, all the days of the husband when umura neza byanjye nakuye ku mwana wanjye, all the what I bitumye did, umugabo andarira, that my husband was antera inda, and give me a consent, sinabyara uwamugaye, and I never got sinabyara ufite ubumuga, Hallelujah. muzima, amwita Yuda, bisobanura ngo nkiranye n'abantu ndabanesha. Mwazamuye haleluya babyumvise. nkiranye
nkiranye n'abantu ngira gute ni ukuvuga mukozi w'Imana nta murozi nta mupagani nta ngegera nta dayimoni nta sutwa nta mugambanyi nta kantu kazigera gakurosinga kandi nkubwire nubwo mbwira ngo ufite abana benshi ndaguhakaniye haracyabura abandi babiri ndetse uzumva kandi icyo n'ibyo naho uzaca he naho wabigenza naho wakora iki ntacyo uzavanaho. Ayiwe nizere ko na mushumba yamaze kubitegura we twarasenganye ku cyumweru ngira ngo we ni kunywe twasenganye ku cyumweru namusanze ndakubura musanga mu biro ko naraje pe ko byari ubuhamya kandi mwarakoze. So rero aramubwira ngo sekazuraho bawo profe amahoro aravuga ngo nkiranye n'abantu ngira gute se kuki mutanyumvira ngo bakoze nkiranye n'abantu ngira gute ashizeho ingufu ni igituza no power ni iki ni ituro. It's a sacrifice. Urashaka kubyara Yuda wawe To give birth to Jude. Arangije aravuga ati nta mubyaye. Afterwards said that ibi ni ibintu bigira imbaraga mu bwami bw'Imana. This is how power in the kingdom of God. Ndimo ndavuga mbere yuko ndashaka gusengera bano bantu. I want to pray for these people. Kuko niyo gahunda ye yanzanye. That appointment is one who brings me here. Ariko sumwe hari igihe uba wigendera but when you bypass one ugahura n'amahirwe nk'aya ntukayapfusha ubusa and you get an opportunity like this. Ariko mureke nkora igikorwa cy'umukozi w'Imana. Let me do this. Ariko nawe uvuga uti ndumva ashaka gutanga igitambo. Whatever you can say that I also want to do this sacrifice. Ndashaka kunesha abantu. I want to defeat people. Bakubitisha imbaraga z'amasezerano. And you beat them by the promise. Bakubitisha icyo Imana yakuvuzeho. And you beat them by what God told you. Kwambura ijambo abadayimoni ku buzima bwawe. And test all the word God gives you. Kwereka abantu ko Imana iri kumwe nawe. And you show people that God is with you. Aravuga ngo He said, dore nesheje abantu bose. I defeat all the people. Umugore witwa Hana avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo intwari ziracogoye. The great are weak. Hallelujah. Nagira ngo ucogoze intwari mbi ku buzima bwawe. I need you to weaken all the enemies. Welcome. Sani cyo ngusengera